Prime Minister Narendra Modi and Africa through India elpui nilavin an thopui ani thu asoi nizana Namibia Parliament thutkhom amanpuina Prime Minister Narendra Modi chuan India chu Africa hausak nalak saktu nilavin Africa mason na tura athopui ani thu asoya he thoho na manghian thunei na le in obbe na manglavin thoho na le indoor ton na mangin huap zozokin mason na thlentir chu an tumani thu asoi Prime Minister chuan Africa chu leilung hausak na mun chau nilavin heng leilung hausak na an nei te hi lok zoka suma chantira mason na lama mashwai tu ani theiti asoya Chanchin Thar te chu zalen na chau nilavin mason na tluantling an din sakdon ti asoi Prime Minister chuan Namibia civil choimoina sangber Order of the Most Ancient Wilwitchia Mirabilis hlan ani chu alom thu asoya Namibia mipuite chu khovel chim lamram te mason na tura thopuya asoma mipui zalen na le mipui ro rel na vongnung zel turina chabok tun thani ni atanga rampangatlo azin Prime Minister Narendra Modi hi vo in khan India alolet le to a azin chung hian Africa ram pathum Namibia Trinidad and Tobago le Ghana Baka South America rampani Brazil le Argentina te atloa heng ram tenen hian sumdon na le thoho na thuthlung engemozat anzia kani Maharashtra Thane district ta sikul pakhatin zirlai me cheno pangthren khat thlabi thine idan an endik na chungchanga Pokso Act mangin sikula thoktu paruklaka thubuai zialu ani hethil thlen namun hi Mumbai khopuya tanga kilometer somriat panga velahla Shahapur khwa asikul pakhat ani athole ni khan sikul hall chhuata thisen mu ani awangin principal in pol nga atanga pol som in kar zirlai me chia te chu an thlabi thinei hun ani le ni lo azot fia thlabi thinei hun ni lo anga in soi zirlai pakhat chu ring hlelin zun ina shwai ani a sikul uniform pheltirin sikula thoktu pakhat chuan a endika a thlabi thinei hun bi alo ningei ti mu chwa ani awangin principal chuan sikula thoktu tele zirlai te ma a hau ani Hethil thleng chungchanga hian zirlai nu le pathren khat an lungoi lova nimin khan sikul twala lungoi lo na lantirin an pung khoma sikul thu nei tu telaka FIR an thelut ngalani Thane district additional SP Rahul Zalte chuan he thu boy chuizuina hian nizan khan sikul principal le an sikul pion pakhat chu man an nia midang pali po thu zo fia an ni don ti asoya an zawa hian BNS le Pokso Act mangin meicheza omna ti borban na le ti luina manga meichesil fen li tir thu boy zialu ani thu asoya thilthleng chungchang chu uluk taka chui chian ani tur thu asoi Tunaya Tripura chimlamaro asurna sawanga tuilian wangin South Tripura district ta chung ko zani somnga chuangin an chen na in an ro san to ni asoyani South Tripura district borsap Mohammed Sajad chuan Tunaya ro asurna sawangin muhuri lui chuan lo chin chia na apel to ti asoya Tundin huna tui chin hi meter som panga akai to awangin lui kyanga Belonia le Santir Bazar che vela cheng chung ko zani somnga a mi zariat som level chu mun hi mason an ni to ti asoya heng mi depol hian relief camp som paruk buat sai ani thu asoi Tripura Chief Minister Manik Saha thupek angin South Tripura district thunei tu tele 9 Battalion Tripura Rifles noya chanchuak tupol ten chomdol na le chanchwa na an thok meka South Tripura district borsap Mohammed Sajad chuan furwa tuitlawanga tuilian chinwang hian in puatcha na fel fai tak an lo nei lok sa awangin tuna har san na thleng mek chu an sutkian thuai arin thu asoya National Disaster Response Force thoktu te po in tuilen na mun hi an thleng to a atulanga malak chunzom ani don ti asoya hetirwal hian ro asureng awangin tuilen hlauom na muna omte chu inral ring reng turin atsa ani khochin thlirlok tu India Meteorological Department chuan Tripura a hian tunin hi lo om tur chung hian ro na sataka sur turin asoya mipuite chu film khur tura sha tir na ti chwa ani bokani Election Commission in Bihar electoral roll endik be puya thak mek chungchanga Supreme Court petition lut te chu voina Changkhan Supreme Court in angai tua chan voina Supreme Court judge thu Justice Sudhanshu Dhulia le Justice Joymala Bakshi ten Election Commission laka petition lut te hi an ngai to a Justice Sudhanshu Dhulia chuan Election Commission in Bihar electoral roll endik be puya thak chu adik launa omlo ma se in thang mai tur an ni awangin tuna electoral roll endik awang electoral roll atanga pai ten pai an ni na khinlet na hun an nei to don lova Election Commission in electoral roll a endik zo nu a electoral roll thar apwan nu a phei chuan he electoral roll chungchanga hian Supreme Court in thunei na anei lo awangin electoral roll atanga pai te tan in thlan ma chuan
khin let ngai na a omdon lo shim ti asoi Supreme Court Judge Justice Joymala Bakshi po in Election Commission in electoral roll a endik chu kalphung pa ngai ani thu asoya electoral roll atang hian India khwale tuini lote chu pai tur anni a heti rol hian electoral roll endik na chu in thannen a in kai hnoi tur ani lo thung ti asoya he electoral roll endik na hian India khwale tui dik takte pai pal thei anni a chung mi ta tan chuan pai anni na khinlet na hun a omlo tur chu a fel hel nia a sha thu asoi Supreme Court chuan Election Commission he na in than malo ka electoral roll endik be pui thak ani na chante endik na kalphung le endik tu poll panel thune na chungchang soifia turin Election Commission chu a sha tira in than in kai shwaina dan Representation of People's Act waya electoral roll endik na turin intensive revision le summary revision ne phal ani lain tuna special intensive revision chu engdan tlo chana kalpui nge ani azot bokani Election Commission chuan Bihar electoral roll endik be pui thak na chu dan anga kalpui ani thule in thando na pianga buat sai thin ani thu an soi ve thunga dan pui hnuaya India khwale tui dik tak te chawin in thana hian vote an thak thei awangin electoral roll endik na hian India khwale tui dik tak ni lote chu pai an ni dona Bihar hi abultan na chawalani a state dangpanga a kalpui chunzom ani don ti an soi ani Kumin kumtop lama in thanpui ma chontur Bihara electoral roll endik na kalpui me kyan do dal na atok na sahlea Congress le RJD bul tumin nimin khan Bihar pumpuya he malak na awanga lung oilo na lantir ani a patna khopuya lung oilo na lantir na chu Congress shwai tu Rahul Gandhi chuan manpuin Maharashtra in thanpuya vote ti chingpen na angkha Bihara po thlentir tummek ani thu asoya Bihar mi puite chu vote ti chingpen na chu an thlentir don lo ti asoi Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva and Brazil chu tu thunun na hnuai ma a akundon lova US in Brazil atanga bungrolak lu achia lak ati san chu an chang let ve ngal don ti asoi tu naya US President Donald Trump and Brazil atanga US a bungrolak lu achia za som nga lak ani tur thu apwan chung changa vo in khan Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva chuan thu chwa asiam ve ngala Brazil chumania in real ball ram ani angin tu thunun na hnuai ma akundon lo ti asoya US nen insum don ton na a Brazilian US atanga bungrolak lu nei tlem anga apu na chu thudik lo ani thu soyen kumsom pangaliam ta chunga US atanga Brazil a bungrolak lu ayin Brazil atanga US alak lu chu atlem dai zoka a in thlauna po US dollar tluk le ding on zali somlai ani thu asoya hetiang din hun ani awang hian US in Brazil atanga bungrolak lu achia lak atisang chu an chethiam lo hle a Brazil Economic Reciprocity Law tlo chanin US atanga bungrolak lu songsonga chialak ti san ve ngal ani don ti asoi US President Donald Trump and Brazil President Jair Bolsonaro phiaru a Brazil President nilai Luiz Inácio Lula da Silva apuna chungchanga Brazil President chuan hepuna le thubai chungchang hi Brazil Judicial Branch thune na hnuaya ani angin pon lamtan enroll thei ani lo ti asoya Social media kaltlanga inbeina in huat na in boom na le mishing digna chanvo le zalen na rabe na reng chu adauzel don ti Brazil President chuan asoya Brazil mi puite dudan angin in real ball na mumal tak noya in za ton takin ramdangte andor china andor chunzom zel don ti asoi ni chunga drone sang chuang manga Russia in Ukraine be awangin khauzo ka Russia shek turle ral thwa manga Ukraine puina bel cha turin Ukraine in atho pui khothangram te angen Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan ni zan khan Russia in chumlo chat lavin darkar som chuang Ukraine hi abeti asoya hebe puithak na hian drone zali chuang man ani a atamzok chu Iran kut chuak Shahed drone ani thu soyin hebe puithak na hian Ukraine ko pui Kiev ba ka mun som vel bitum ani a sha theichina mi pahni an thi a mi som parukan hliama Russia hian drone zatel mangin zantin Ukraine abei thin ti soyin Russia chu boruak ti so san tuma apu ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan a thopui khothangram te chu Russia pong porzel ti top turin khauzo ka Russia shek na kalpui turin angena Russia in apoi khoina so khok ator theinan ral thwa manga Ukraine tan pui na lama tan lale zwal turin asombok Ukraine President hian nimin khan Russia in drones asari somni pariat le missile ka phlachi som pathum mangin Ukraine hun sang abe thu alo soi to a hebe puithak na hi Russia nen kumthum chung anin do chunga ni khathil thu Russia be puithak na lian thamberani a heti rualian Russia be ina chu chanlet zelani a drone le missile tamjok chu poi a khoima aka thak ani ti asoi
South Korea President Lee Yun-suk-yeol chu ni kuma mi puiro rel na sarkar pai thak atum na thubuai kalzela courtin ama man theina thupek ati chuan nu in Seoul Detention Center da ani. South Korea President Lee Yun-suk-yeol hi Nimin Khan Seoul Central District Court a in lana court chuan athubuai fin fiana omsa ati chiat thei awangin man phalna ati chuaka voin Khan man khal ni in Seoul Detention Center da ani. Nikum December thla mi puiro rel na sarkar pai thak tumna thubuaya Yun-suk-yeol chung thu hi voina Chanchin Central District Court hian angai to atana Seoul Detention Center a ommek Yun-suk-yeol chu shisel lo na chuan lamin a in lan lo ni a soi ani kumin January thla khan man theina thupe khiti chu alo ni to a Seoul Detention Center a vek hian ni somnga chuang khungshan ni in a ai o ten court ro rel na le athubuai chui zuina a thata ka tho pui an tiama wangin thupe khi sutin chhuatir ani a kumin April thla khan thune in hamang swala pu ni in president ani na chu South Korea Parliament in lo hli sakto ani. Kenya President William Ruto an tun hnaya Kenya khopui Nairobi mi puilung oi lo pung khom thunun nan police te chu mi ka phalna ape ti asoi ni kuma sarkar du khoplo na awanga mi puin lung oi lo na an lan tir den chena tho chan ni a Nairobi khopui mi pui pung khom zinga sumdon na hun le vantlang bung roti chezonga khosa an omawangin poi khoi tu te ka phalna ape ti asoya heti rual hian an ke a chau ka phalna ape a ka hlum phalna pek ani lo ti asoi. Report chen khatina tarlandanin tun hnaya Kenya a khosak hau tak zel le police tharum tho na wanga mi pui lung oi lo pun khom na a sumdon na hun ten rok mai ba ka hal hialan to ka tho chan nia police le mi pui in nor na a khan lung oi lo na lan tir na a mi som thum pakhat an thi ami za chuang an hliam ni asoyani. Lengte Export Promotion Industrial Park a Industrial Unit Shang chu an na thom bilin a hloma da tura ruah manani a herwa man na hi vo in Khan Commerce and Industries Minister pu Roding lianan a enfia kumin January atanga June thla thleng Khan Aizol District ta thubuai zariat som pariat zialu ani a CIR kal tlangin mobile phone bo zani somriat pali mulet ani. Prime Minister Narendra Modi and Africa chu India elpui nilavin an thopui ani thu asoi. Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva and Brazil chu tu thunun na hnuaya ma akundon lava US in Brazil atanga bungrolak lua chialak ati san chu an changlet venghal don ti asoi. Khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani.